Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paginayron na pagnintan sa ikwala apakang berakat niyan rektan wagian kaya kia sulit rektan wagian kaya ulan-ulan ang Muharram beguragutan wai ang mga Muslim. So Allah na piyakaunan yan din sa Quran na diyan kutaki aluyan yan satigyan na inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Diyan kaya ulan-ulan na 10 agu 2 ulan-ulan ng iyong mga Muslim na kailangan na ditanong kelipatan diyan kaya mga ulan-ulan tanong kakagya ayas sa butian na giya isa akap kile sa sertano ng mga Muslim tanong mapaparataya tanong sa ikwala akatawan tanong agyan punta akap sigidrak tanong mga gawi na gusto mga ulan-ulan tanong. Ikadua may penalaman tanong sa ikwala na si tanong pangkapapantagi iman to si isagyang kaya ulan-ulan na adna mapapadal mo gawi iya tanto malaki pantag. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya alwinian natigyan na ayaman ka lebih seiko sambe yang aliu seiko mga sambe yang abaliu gat na so sambe yang seiko tenawa kagagawi ayaman buat ka lebih puasa aliu seiko puasa ku ulan-ulan Ramadan na so puasa seiko yaum Asyura asi imatatagu si sagyang kaya ulan-ulan ande ni na Muharram agyang kaya pembetulan sa yaum Asyura. Ayamana na banda ayamapian na malutan discussion seeko kegegatan oron Agustus sabutan oron no anto na agyang kaya pterun ayaum Asyura. Dia kaya yaum Asyura na gia isugawi iyay kasapulo si sagyang kaya Muharram mana na ayang ako mau yaum Asyura na mapita mapita aalungan itnin dia kaya yaum Asyura na so mga loks tanong na tanto kira na iya malaki pantag agawi taman sa igira na tingiran na di ka nung pupapay di ka di niyo tersek so mga o di na mga kwan o gay na dito na peduto sa ikong mga ribet panarima aknaw ba dito indakwan o Islam sa isagyang kaya yaum Asyura ayan dawan no Islam na giyang kutuwa kapuasa iron o gay na ayamapya na pupuasaan ka diyan kaya kasiyaw ibarat na iman to na ipraks ko na diyan ko to mapinta agyo yaum Asyura na umano da ka kay iman to na kapakay apuasaan ka mapita so yaum Asyura na iraks ko so ikasapulo agu isa ino to nakagyo to isa andawan ko agamantan mo agama Islam miyano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asakun sa tawa pusaan niya nagyang kaya yaum Asyura na iprila Allah so saragun amyan niya ay mana nagyutay kala ibalas agyang kaya kapusa isa agyang kaya yaum Asyura inutong mentuwi sa yaum Asyura nagu ino mga alay kipantag ama ulan gawi iya agyang kaya yaum Asyura asi ini papantag si sagyang kaing ulan-ulan Muharram. So kaya panutulaw ng mga panunudul na adnam yang ang gugulaw na si kung yang una ang mga pagtaw. Isa ang niya panutul
Nagyan ko nagyan kaya yaum Ashura na seimini pantag agyang kutua kia sabda wallah seiko Nabi Tanwano alaihi salatu wassalam ko kia pagdaian sa kapal. Ay mana na guni asono alaihi salatu wassalam na keneng tanwa agyang kuta tutulano. Si sagyang kutua masa aande ni na kia bangkit agyang kutua ingediran. Nakagia kumabangkit agyang kutua ingediran. Namanya magdasiran si sagyang kutua mga barkuiran ugay nasabot si sagyang kutua kala agyang kutua nagusto kala agyang kutua ande ni na mga bagel ang gagay si nagyang kutua palaw nagyuti sabab niya anti agyang kutua mga pangdaniran. Nah gyang kutua ki anti agyang kutua mga pangdaniran kami yang magigan na ayabu amiyasabet adamigan nagyang kutua berkuno alaihi salatu wassalam agusok yagdaun apiarat yan yan sunuh alaihi salatu wassalam sukman sudah bagda si sagyang kutua berkuno alaihi salatu wassalam napad amini gadan si sagyang kaya kaludan ino to nakagiden yan para tiaya aso Nuh alaihi salatu wassalam abiaso mga pamilya Nuh alaihi salatu wassalam datar watayang asisa yang kutua masana dan yang para tiaya aso Nuh nakagia kusagi dan Nuh alaihi salatu wassalam namanya kagirawa hai ikaritang kuat digian ya bunaya irkam hai ikaritang kuna pagdaka sisa yang kaya berwami ayah pinter wagyang kutawan tayan nagtigyan na siyak watigyan puga pasi sagyang kaya ande ni na palaw kala saawi ila jabali yu'asimuni minan ma siyak watigyan kutawan tayan puga pasi sagyang kaya palaw kagyang kaya palaw nagkelinding ako niyan si sagyang kaya ande ni na na ayah binisembag Nuh alaihi salatu wassalam nagtigyan aqala la asimal yawma illa man rahim da adigyan abaka parihela sa ikutaw sa isagyang kaya masa aynun tas wallah agusay kalimu wallah na siya tigyan sa isagyang kutua masa na kiyanatan siran sa miyak kalala abagin adatar upalaw sagyang kuta kiyan tawagunok sa isagyang kutawan tayan na mimbeluyag yung kutawan tayan aminigal sa isa kalunan giyang kutua masa na masaw tuwa miyay layro agyang kutua tanto aante ni na eksamin wallah sa isagyang kutua masa mga pagtauno alaihi salatu wassalam ugay na ayabu miya kaapaso na suwande ni na mga tao apiarat tiyayairan suno alaihi salatu wassalam abiyag dasiran sa isagyang kutua berkuno alaihi salatu wassalam na piyag kaapas siran wallah sa isagyang kutua amana nagugyang kutua bagel sa taman sa miyak karipagsiran sa dasiran mapet sa isagyang kutua minigal sa isagyang kutua kaludan na ayaw na kaya pantagan ang kaya pakaapasakiran wallah sa isagyang kutua margin abdan na sa minipantag sa isagyang kaya yaum Ashura. Yun sabab amyapan tula sokon Nuh alaihi salatu wassalam na dinian puasaan agyang kaya yaum Ashura sa aya sabab padinian ng kapuasaan na sela-selayan nagu andai ni na pananademian sa isagyang kutamyang bulaulan yan ini bagayron wallah alimu pantag sa isagyang kuto amargin abdan ason ya gini giyang penatigi na giyang kaya yaum Ashura na sa penatigi na minit pantag agyang kuto agya pakalidasa udi nagya linding wallah sa ikupangulutan waso Ibrahim alaihi salatu wassalam puun ku Namrud la'natullahi alaihi katawan tanong aso ande ni na Namrud na sa kanya naman na ayap simba aniran na barahula na sa isagyang kutakya pakabentagiran aguso Ibrahim alaihi salatu wassalam
na isa mambu mia anu isa jutulan nagyang kutwa masa aso Ibrahim alaihi salatu wassalam na pia minasan yan nagyang kutwa mga barahilaira. Na sokya paminasan yan nun, sokya prorumpian yan nun, na ayaw buadan yan nun rumpian nagyang kutwa malang. So mga pagtaw sa giyang kutwa masa na kagiyang kumakaw masiran na pagilay nira nagyang kaya simba nira na lang biar na ayaw budaw marupat nagyang kutwa malaon na ibisyo iram o ang tawa uno niya kabinasaro na adna miya kapanutul asa kata manguda di kina ubabudin so Ibrahim alaihi salatu wassalam na ini sese ko Ibrahim di kina nabas kay miya kabinasa saya na ay ni sembegu Ibrahim alaihi salatu wassalam na di kina fas'alu kabiruhum in kanu yantakun isenyo kumala sa isagyang kaya barahila amay kos kanyan na di maka go na nakagya kumaylayran na tigiran na mustahil ubanian na mabinasa agyang kaya manaon agyang kaya tigi na barahula na di pekakan, di pekainom, di makaptugaw, budaan yawan yan nakagya ko na tiro niran ito na maya di sembago Ibrahim alaihi salatu wassalam na tigi na ino ni obsib di pekan di pekailan ino ni obsib di pekangga ya guna nagu di pekabinasa eno ni simba di pekakan nagu di pekainom eno ni simba di makaptugo na sokyan gairanun na miyatang kad sa ginawairan aso Ibrahim alaihi salatu wassalam naskanya ni mininasaw na sinik sa Iran sa taman sa isa amya panutul na tiutungiran na si sa giyang kuto at tiutungiranun na aya din inurdiran wala na giyang kuto apoy sa aya ini urdirun wala na tigiyan aya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim sudah matutong sa Ibrahim kami bedui-bed na kapipya ginawa agyang kuto at tandaya katatag iyan roong na sa isagyang kuta kaya pakaligtas yan sa isagyang kuta sa agyang kuta sunamrod na aya kaya pantaganon na giyang kaiyayaw maasura ayamana na yuto ikadua aanday ni namya panitul amyang ulawla sa isagyang kaiyayaw maasura ikatlo na sekong panminipantag agyang kuta kaya pakanduda sa kuya maasura naronon minipantag agyang kutua kaya pakanduda wala si ko Yusuf alaihi salatu wassalam ko ama iyan aso Yakub alaihi salatu wassalam ayamanan na pinagdan umambuag yang kutua tutulan si ko Yusuf si sagyang kutua masa amyang gulaulan yan anto na itutulan si ko Yusuf alaihi salatu wassalam si sagyang kutua kaito iyan na pitit taginampian nagyang kutua taginampian amyang tiru iyan si ikiyama iyan so Allah namiyalo iyan si isa Quran agyang kutua tigyan ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu asyara ahada kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin ayamanan namiyatiru Yusuf si kuwama yan aso Yakub at tigyan na hey amakulay na mata anasakan namiyailayakan udi na pitir taginapakan agyang kutwa 10 aguy sa abitoon wasyamsa wal qamar aguso alungan aguso ulan na pitir taginapakan udi na miyailayakan siran tanto langun sirang lakan mga ngaligbibaan o di na langun sirang lakan sumusujud so kaya nagaro o Yakub alaihi salatu wassalam nakagiyaso Yakub na nabi amaw nga nagmalantas ipamikiran na anto na imiyatiru yan ayam yatiru yan nagtigiyan na qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin ayam yatiru Yakub nagtigina hay ikaritangko wala taksus ru'yaka ala ikhwatik ubang ka na nagtigin ubang ka na napanutula udi na ubang ka ni panutula sa mga pagaring ka inuntong na ubang gairang
uni na kebinasaan kairang. Sabab ci sagyang kutong so Yusuf alaihi salatu wassalam na watapan sagyang kutong oras na dinumaran na kaya kawan o mga pagarinian agyang kutuwa Peter yan sa ikiyamatnya na ayaw mong buwa pinggulaw na agyang kutuwa mga pagarinian na piyang kita nirang o andi manayay kaakalayranon mapakaunot kiran iyamatira mapakaunot kiran iyamatira na ayam Yasua na miya gagayran na makaunot kiran so Yusuf alaihi salatu wassalam sa taman sa inipromisiran sa ikiyamairan asiyo penirang na so kialala kawiran na ayam ya resultan yan na bayran din tini po so Yusuf alaihi salatu wassalam sa liyan dengiran na sumditar niya na kinuwairan na taman sa miuno sirang isa tutul na kuminwa sirang sa binatang miuno irang na ini salah putiran sa ikurugu agyang kuto anditaran o Yusuf alaihi salatu wassalam na ini balingiran kaya mairan na ayapitiru iran na tigiran na hay ama amin na mataanas kami na di kami dinggita-gita na damiya tigian kay ketiari na gudamiya tigian mailay na miya katalinguma aanday ni na arimam na banyan dinatigian na miyakang so anday ni na mo pagariya miya so Yusuf alaihi salatu wassalam sa isagyang kuto oras na isa niya panutul na sukon-sukyan gawin o Yaqub alaihi salatu wassalam na tantum na miyaranta ginawa niya na tanto miyaranta ginawa niya sa taman sa isagyang kuto akia pakambuku iyan na kiadaan sa kanungo ay manan na miyakang buku at tanto kung tiyan ganyan sa isagyang kuto amiyang gulaw-law Yusuf alaihi salatu wassalam ugay na seis kanyan miyang ni si ikwallah sa anday ni natabang nagupiyang ni niyan sa ikwallah asyap niyan agyang kuto aanday ni nawatayan aso Yusuf alaihi salatu wassalam na ayam yan resultan yan na sinyap wallah so Yusuf alaihi salatu wassalam na si sagyang kuto agya siyapan yan na taman sa miyang tagus kanyan si isa Misr sa ayap na miyakat tanganon nagyang kuto awazir sa isa Misr na sukyat tanganan yanon na si sagyang kuto akyat tiyamasa na mimbeloy so anday ni na Yusuf alaihi salatu wassalam asa kanyan miyaka kepaarse ko kakawasaan sa isagyang kaya Misr so anday ni na mga pangnangkan na miyak krisis mga buwan dunia na sa isagyang kotakya krisis sa dunia na ayaw po edama krisis na giyang kanan ingad anday ni na Misr na miyaka sungon sa mga pagarinyan na sa isagyang kotakya pakasungiranon na sa isagyang kotakya ilayayranon sa runsiranon pagapas na taman sa supagari so anday ni na amairan aso Yaqub na miyaka sungro nagyang kotakya pakasungyan nagyuto mambuy kaya pakandudun o Yusuf alaihi salatu wassalam sa isagyang kotamasa na ayam yang pantun sa isa tutulan na ayam na kaya pantagan kaya pakandud o Yusuf alaihi salatu wassalam sa iku Yaqub agyuto suamanya na si minipantag si isagyang rai ayaw masurah mana na yang raya ikasapulo si isagyang raya maharap Padepan amya pantun nagyang po nagyang kaya yaw maasura na si penatigyan minit pantag sa giyang kaya gawi so kaya pakapia awalla sa ikupanyakit o Nabiula Ayub alaihi salatu wassalam mana na si sa giyang kutuwa dutulan sa iku Ayub alaihi salatu wassalam na tantos kanyan manainik samin wallah isa amya panutul na madakli mala itamok so Ayub na miya ginasnas agyang kutak tamukya madakli wata na miya matayag yang kutak wata ya ayam puri-puri na miya sakit na ini kagudu sa di kumaha karumanian sa ayabu miya nambuun na sa katang nagyang kutuwa miyang gulaw-law Yaqub alaihi salatu wassalam na tanturo na miya kararad agyang kutuwa panyakit ugay na benar kaskanyan na miya kararad nagyang kutuwa panyakit kamirda kalawasyan
na dama aden agyang kutwa simbenian nagdama aden agyang kutwa paratiayan yan si Allah ay mana na bedin mayatak na si sagyang kutwa kiyatak o paratiayan nagukiyatak pagyang kutwa simbo Yaqub alaihi salatu wassalam na aya ini bedalun o Allah na pia kada yang agyang kutwa sakit o Yaqub sakit o andeni na Ayub alaihi salatu wassalam pia kibulungan wala agyang kutwa sakit yan sa kumiyasoy agyang kutwa kapia o kabubulawasan yan na ayapan agya pantagan na seekon mini pantag si isa yang kai ayaw masura ay mana na ika-10 si isa yang kai ayaw masura padepan amya pantul akala ikipantag agyang kai ayaw masura na seekon penmini pantag agyang kutwa kia paka-apa sa wallah kia paka surbay ba wallah Seiku Musa alaihi salatu wassalam aguso mga pagtaunian seiku dikiran kapangarasi iyo Fir'aun laknatullahi alaihim ay manan na madakal sokian gatan si isagyang kanan at tutulan seiku masaw Musa alaihi salatu wassalam sa ipun si isagyang kuto ada penbawataan sa Musa alaihi salatu wassalam na inapunan din o mga Fir'aun laknatullahi alaihi magyang kuta kapsik sa iran sa iku mga Banu Israel sa ayadiran bulaulaan na pagpenong bali iniran so mga watairan ang mga begumama na beguyag niran so mga watairan ang mga begwaraga ay mana na pumunoon o Fir'aun laknatullahi alaihi agyang kuto ang mga wata o Banu Israel ang mga begumama na ayaw mo belambanong na so mga begwaraga inoto nakalat o Fir'aun laknatullahi alaihi sa ubabedin matuman agyang kuto takwil wazirian ay pembawata so pagkabinasa sa isagyang kuto kadento yan mana marayag sa isagyang kuto ki aluyawn wallah sa isang Quran at tigyan na وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Guani atig wallah na siya betamiskan wa tigyan sa ikupagtaw o Fir'aun ay mana na antag yung kuto siya wallah nagyuto sa mga Banu Israel saan to na ibetadiran aya betadiran na yasumunakum su'al adab ay mana na rarasain siran o Fir'aun sa bigla siya siksa o di na miya karat-tarata siksa Giyang puto kararasayan yan sa iku mga pagtaw Banu Israel na aya sumasagilikiran adiran kegaga giyang puto karganian na giyang puto yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum aya maana na pinumbali iniran sa mga bagwa mamang nagupaguyag iniran sa mga bagwa raga inoto na sabab ci sa giyang puto akip kan o Fir'aun sa bagwa dinaman tuman agyang kutuwa ipembawa ta apakasambi si sagyang kutuwa ande ni nakadento yan ugay naswalla na siniapian so Musa alaihi salatu wassalam antunay kaya siyapan yan na siniap o Allah so Musa alaihi salatu wassalam sa tanto din apya ka mamasa adik kegaga mamimikiran agyang kutuwa kaya pakawkit Musa ngayon na naantunay kaya siyapan yan na seko kia panutulaon na miya sabat wandi ni na Fir'aun agusok karumanian agyang kuta so Musa alaihi salatu wassalam na mimbeloy amyak wairan na watairan na sokya kwa airanun awatairan na mimbeloy pan agyang gestuaniran so ina Musa alaihi salatu wassalam seko kaprita na niyan seko Musa agu kia sokayaniran agu miya dindingiran sa taman sa miya kala so Musa alaihi salatu wassalam na sagyang kutong aanday ni nakyapakala Musa alaihi salatu wassalam na sokya payagaw Musa alaihi salatu wassalam sa isagyang kuto at tindigyan
agu yang kutua Tuhanian cahaya Tuhanian nasallallahu nadau tu kasuatan Fir'aun la'natullahi alaih kakagia so Fir'aun na pagkisimbalian aginawanian sa taman sa aya Peter yan naskanian ituhan na siniksa yan so Musa alaihi salatu wassalam na so kiyasiksa anian sa iku mga pagtaw Musa alaihi salatu wassalam na piyaka apasiran wallah sa minggulalan sa isagyang kutua kiari pagiran sa isagyang kutua kaludan akagya kumakaliw siranon na luminig pagunumampu tiyundug siran o Fir'aun agus sa mga pagdaunian na urian yan na inalat siran wallah sa isagyang kaya kaludan sa miya matay siran roong nagyang kutua uras aanday ni na kaya pamatay lang na aanday ni na miya kaapas sumusa alaihi salatu wassalam sa isagyang kutua sa Fir'aun la'natullahi alaih na ayaw ko na kaya pantagan akia pakatabanon wallah nasa ipanminipantag si isang yang kai ayaw Asyura mana na ikasapuluh si isang yang kai ayaw Asyura gitu sabab asokon mangusong Musa alaihi salatu wassalam na dinian puasaan agyang kai ayaw Asyura sa ayang dinian ng kapuasai na sela-sela yan ng panalamantian si wallah sa iyang putong akia tabanan yan sa iku Fir'aun la'natullahi alaih dia kay ayaw Asyura na anto na mapiasi iya pubulawla na kanaw ba ayaw mapiasi iya pubulawla na badan taruning bulawla no wuni so mga lokstano rila sila na wallah at tigiran na tigiran na ikira Asyura na ubahan di papaigu ubahan di ipagudsay ubahan panamnya kadang-kadang taman saya pernah itsuwiran na di pagkapakai so kapamalapasag yang motowawan so sibuyas nag-ayap na kanilang na ayaw mo di pelitaan na dia mo tapak na kenam to ubo to gayno na ayar sa Islam nagyang ko takapu sa iron gina ni tinudan uno ayar ko no Islam nagyang ko takapu sa iron enotto na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napipuasaan niyan agyang kai ayaw Asyura na kagi pipuasaan niyan so ayaw Asyura na ayaw na bitadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini yang puasaan so na niya mana na mapita na yaw Asyura mapita alungan na itnin bandab kailaitan sa isa kalender dineclare national holiday kakagi sabot sa yaw Asyura na ayaw na bitadu Rasulullah na di niya puasaan so ikasiyaw berat yan na imanto na ikasiyaw kakagi mapita na ikasapuluh na puasaan Rasulullah yan na ikasiyaw na inonto na kagi ayah sababian na kahit di puasaan Musa alaihi salatu wassalam so ikasapulo na sukun magusyo mga Yahudi na diran puasaan inoto na kagi tademiran sa iyang kutua kaya dairan sa isang iyang kutua siksa o Fir'aun la'natullahi alaih kagi sirang na ande ni nampad sa mga panukuloksan niran na suban Israel yang mga Yahudi na kagidiran di puasaan na ayar ko Rasulullah na tigi na kailangan na masurang surkira mana na masuk ako na ayang akasupang akiran na pupuasaan na diyan ko tayo kasiyaw na dito pipuasaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyan ko tayo kasiyaw nagugyang ko tayo kasapulo niya panutul asapun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na to na Peter ya sang natigyan na pipuasa na kunsoy kasiyaw seko Muharram nagusoy ka 10 seko Muharram agito so yaw Asyura na watigin no sampay na ko seko pero man a Muharram na pupuasa na kunsoy ka 10 agwisa sa manuto na ayaw tuwa niya yung Rasulullah na pusa niyan so ikasiyaw ikasapuluh na pusa niya so ikasapuluh agu isa ugay na daw pwedeng sampay so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na terima wallah man na din yung kapusa yung kutuwa ikasapuluh na umman o di ka plakay kakagi mato na tiyan to na da kung kato mawi ibarat
Nang to dai punggulaw lanak. Na ayap man amapya na puasa ingka sumapita ayaw maasura naraksin kaun so ika 10 agu isa. Apya da nga puasa yang nga kasyaw nakagiya kia puasa ang kaagiyang mutwa ika 10 agu isa. Inonto nagyot tay mana agiyang kutwa katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tinggi na makalabi puasa naso puasa sa iku Ramadan. Na inonto makalabi na kagiya wajib to na wajib nagupaliwat sa iko manisag yung takapuasa inyan sa iko ulan-ulan Ramadan. Ugay na Diyos sa iko Ramadan na ayat tumundugun amakalalabi apuasaan na so kapuasa isa-isag yung kaya Shahr Muharram. Ulan-ulan Muharram. Nagyang kung to kapuasa isa iko ulan-ulan Muharram ay na Diyos Rasulullah nagpakaya puasaan ka sa iko anday ni na Isnin, Agusto, Hamis kakagiyang yutom na mga sunna so kapuasa iron giyang punto wa thalatha yaumul bid ay mana na ika 10 agu 3 ika 10 agu 4 ika 10 agu 5 agu giyang kaya anday ni na ika siyaw ika 10 agu isa ay mana na giyan mga pipiya apupuasaan sa isa giyang kaya ulan-ulan Muharram. Kadua, ande dinang penggulaw lang sa iyo Muslim. Kakagiyag kaya ka penutulan tanong sa inay, no tanong pumagusa yan, kabut tumampan kami ni sapay tanong sa giyang kaya Muharram. Na aya kadua, ang penggulaw lang sa iyo Muslim, nagyang kutwa kakwa iniyan sa diyakat, sa isa giyang kutwa tamukyan, abit tumugan asaragu. Yang kutwa tingtan wa tamang haul. Ay mana, nana wajib si isagyang kaya ulan-ulan Muharram umani isa na mapumagitung yan so tamukyan nakuha niyan sa dika sukman so ayak yakwa niyan nasa iku Ramadan ako pa kaya tiginan to na niya so yang kati kaya ko ang kuso tamuka kena sa iku Ramadan sa dika nakuha ko pen si isagyang kaya Muharram nadi ayaw mapu akakukuha niya ng mabiruman na upang maka sampai man sa iko ulan-ulanan ande di na Ramadan kaya sabab samyakan dia katra sa iko Ramadan na di din kailangan ni mga pendiakat sa isagyang kaya ulan-ulan Muharram o manuda ka makandiakat sa iko ulan-ulan Ramadan na wajib saya inoto na kaya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisugyan agyang kutuakan diakat umahataw ini subuhin nagyang kutakan dia kat umahataw. Ayah sabab yan na kagya sa gyang kuto kapendi kat utaw na kailangan upagarinian ang Muslim. Basta dilabaw agyang kutakan regnan. Sa kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gyang kuto kaya transferiran sa isa Madina na maiilay asumang Muslim na madakal sukar regnan. Amya ko mas isa Madina inuto nasabot sa kiawaan niran so mga patimutamukaniran so merepetiran gagama'iran sa isa Makkah kaya kalilid na umanisa na miyakang bukwin na ayaw makukuhan yan na sa busa andin niya masosolot yan nagusa-busa sekreto ang miniliw niyan ako pa kaya awinan yan sa ikutamukyan ayaw sabot yan nasisag yang kutuamasan na so mga kapir o mga Quraysh na di silang pagyo ubas silang makatransfer kaya na kabayairan na labo so Rasulullah at tirungko nirang sa isa yung Makkah sa isag yang kutuamasan nagyunti sabot pamiyakaw masirang sa isa yung Madina na sukya pa kaumayranon na giyutuin kinipaliwatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isag yang kutuwa andin na kandikat kakagya siman sa isagyang kaya ulan-ulan Muharram na ito ayat tatag sagyang kuntuan yan na hijrah baliwanag kilay niwa sa ulan-ulan tanong na hijrah tatag unong ito nakagya ayat sabab yan agu isa at tinudan na kampida yan na gusto kalender ay Ingles agyang kaya kalender tanong Arabik na hijrah tatag unong na so kalendera English na miladi enoto nakagya sabab
sagyang kuto miladi na si iyo to ini tumpok si ko kini bawataan ko Isa alaihi salatu wasalam. Gitu kaya baluin niya na miladi. Sa katano wa hijrah na si Imam Qutb yang silinggan at ako kiyan berkuit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiya kumakauma si Isa ingin Madinah nag yutoy awal hijrah. Yutoy awal hijrah. Kaya kumakauma sa Rasulullah si Isa ingin Madinah nag yutoy awal hijrah. Yutoy tinudan nakabida nagyan kaya kalender tanwa mga Muslim agu kalender nagyan kaya mga surangatan sa agama. No, yutoy tiga kan. Kailangan na ketukawan tanwa yang mga ulan-ulan tanong. Kakagyan, amay-amay namin isir ka tanwa, tigilan na ino, anto na agyang gaya hijra tatagunsi. Nagyan ka na hijra tatagunsi, sagyan ka na nakalinder, nagyan sokya transfer o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa ingda ande ni na Madina, nagyan tayo awal hijrah. Nah, sepan seko kinitumbukan sa isagyang kanan na kalendar, seko kiyang buat di sa isagyang kanan na kalendar, na kuno ba seko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaayaming baal sa isagyang kanan na kalendar o mga Muslim ay panagipuon sa isagyang kutuwa kiyang bekwit o mga Muslim mapediran sa Rasulullah na seko kaya dito Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seko kaya dito Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini panagipuon roong agyang kutuwa hijrah kalendar. Nah, gitu ini panagipuon no. Nah, tumong kailangan agyang kutuwa ande ni na kakua isa dia kat sa isagyang kutuwa tamu. Ayat tinudan no. Nagyang ngayakuan sa dia kat na paganayron na suad na mga agayang. Ubabud na iso ini lebih na tiga dia katampan kah nabok. Hati ini lebih dekat na dia katan kah. Dia kutua na mga agaya. Kapedian na dia kutua tamu akan ubab kausap. Ay berarti na pamakaan na tanun kah kambing sapi antang aba depan. Agia kuah. Na upama kami hanisam lagi tika dia katana taman haul. Ia panagi ko ta mga panganganya menu na amay kay balat na gelebeg. Detar ibarat to sapi di nakarabo wa gelebeg. Na di kailangan ubang auto dia kate. Aya bu ka pendia katan ka. Nagyang ko to miara guci sa gyang ko to gelebeg yan. Nah, sumambo sa mga bulawa. Nagyang ko ta tatag na nakapendi kata. Amay kagyan ko ta pugusan kana kena ubah kailangan ikan dia katero. Gitu apa? So mga igagama, mga didar na mga layarga, nagupo nga patatagwa, kena ubah nga pugusan na kat dia katanga. Sabot si sa gyang kutwa katatago. Na ino to kailangan na gyang kutwa dia kat. Paganayron kailangan nga dual. So dia kat na paganayron na kesutinian agyang kutikannya. Sa isagyang kutwa, giyan dia katka, kung kabubaluin ka ang manusia, akaadun wallah. Kesutikannya. Kagubunga din dia kat, aandin ni nakapindikatan ka na pipikiran ka ipagisir ka ito sa isa na mori. Agyang kutatamok ka. Naman, mutaatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adikal kat sumpalo manusia sa isa na mori, taman sa diyon miisir. Agyang ko tayo pag-isyo. Napad sa pag-isyo sa ikutaw na sutamu. Nagyang kaya tamu, na ginamiya ka tamu kusutaw sa isagyang kaya dunia, natantaw mga pipi ang ginawa niya. O gait, na makaw masa isa alungan na mauri na tanto awida kalya. Tanto niya nami awidakan. Enoto, nakagiya sutamu, na dua akipag-interview nun sa ikutaw sa isa alungan na mauri. Paganayro, na sutamu ka na ipag-isir ka, wanto na ikiyaku angkaw. Ipuja salad. Taman sa kalayan, nalangon rakaw tayo pag-isip. Anto na ikiya pakaw kindag yung kaya tamuka. Halala kiyaku angkaw. Na taman sa iko kapakapuun yan na halal. Taman sa iko, ande na ipuja salad. Dapia nagipu na nagyako tatamuka. Nalangon rakaw pag-isip sa isa na mori. Seman sa isagyang puto, akasembagang karo si iko tamok ka kukya ko angkaw
na ipagisir kapman si isa ano nga na mauriw andeng kay nusap agyan ko tatamok ka yun tayo karagin yan ipagisir ka si isa ano nga na mauriw andeng kay nusap agyan ko tatamok ka inusar ka sa pantag si ikwagama inusar ka sa anday ni na pantag si ikwala ang tawa unon ka inusar ka sa laki pantagin sa ayak yaw sarang kau na si isa giyang kutuwa sariling ka ginan karag na giyang ka iya tamo na idapat ka kumiyaka tamo ay dapat tiyo kumiyaka tamo adang niyaw saryan sa kabaya wallah ay dapat kasi kumiyaka lala itamo karami dumiyatay na dakan di katiyagyan ko tatamo kaya nagupuon na giyo to imang gulaw-law tao na miyaka tigoy ba sa ipirinsaw si isa ano nga na mauri ang benuin ito apakagayaw si kunarakagyan na nagtanawa pirinsa anong paganero na sotamong ka nakagipian mo ka dang kausara sa kabaya wala nagudang ka pendikatin na ipirinsa sa giyang kaya beneng ka ipirinsa sa giyang kaya belakilid ka ipirinsa sa isa giyang kaya aante ni nadekod ka sa ayap tiroon pakiptir wala sa isa giyang koto ambagan sa authority naginan so piani mo ka sa dunia nakagipian mo ka aparar ka na iman itong nataan-tami ka ginan ay kakailangan na sa isa giyang karanaan din na tamok kailangan agyang koto kan dia katirong kakagya kesutinian agyang koto kitam kadua na kesutinian so tao si kesutinian so tamok utaw si isa giyang koto apatimu tamu kaniya ay mana nagubun ka dia kati agyang koto tamok ka namya sutinian agyang koto tamok ka inoto na pira-pira itaw amikilala itamok adaw makagayag na agyang koto tamok yan kasabot si isa giyang koto amya agyang koto tamok yan kanaman ubang mustahil si ikwala amya ka na kay pira nasabot siya dangkan dia kati nabangan bibigah nadang akan buday o di na betunan di namanya binasa pira-piray mga tao miya kadang-dang di tamu abedin miya binasa na sa giyang kota tamu dia upama kamadang literak nakagiyadan yan usara sa kabaya wala giyang kota terakyan na bedin miya digrasya o di na bedin miya kadigrasya sa kasabapan sa sota mo kiyan na miya binasa na kami ni pangangawidin sa isa giyang kota miya digrasya niya dito sabab kailangan so kandia kat kakagya so kung so kandia kat na kesutin niya nagyang kota tamu manusia na dataw amasut niya gyang kota tamu kiyan abadi ande nina siap pa wala gyang kota tamu kiyan gyud ay kailangan naman nah kapadiyan sa isagyang kaya ulan-ulan amo haram na ulan-ulan na iya pagalinin subtad ka kailangan ama din ang iyang kontabitan manusia. Ayaw mana, na upama ka di ka mapiyay ka pamimingkirang, upama ka di ka mapiyay ka tiro, upama ka di ka mapiyay galabag, na pagani na nakaagyan kota ka pamimingkirang ka sa benuin ka amapiya, benuin ka agyan kota ka tiro ka amapiya, benuin ka agyan kota galabag ka amapiya, sa ayakang benu yang kau na mapiya na siing ka pakapesiw no ta siko kabaya mo Allah. Siko kabaya Allah. Saya katanon na miya kadakdakal ay gira amya taring magiang kotoa ande ni na beguragun na celebrate. Saya celebrate na tigian na itu miya kataling umangunta beguragun. Ay dinyan pananayan na nagyang ay mga kwan surang sa agama. No so agama tan agama Islam. Nakana ba yan diwan yan na mga celebrate tak dia buta beguragun baka pelamilami kakagia so mga surang atano sa agama na tidak beguragun nila na celebrate nila. Na upama ka so angkau to na mimbelu ya ayang kasiran piang munutanan nagu ayang kasiran riawat na sarawat tanu tau na makataling masih sa alungan na mori na yan inyong pedal antunay na kuwagama tanu agama Islam ayang begun na sugadubag ayang begun na suparangan upama ka ayang gadubag kakana kapagilan sa oras sa daaki pantagian na miya kataling umaagian kaya beguragun na benuin ka aginawa nga bekadaan ka agian kuta kapagilan sa oras sa daki pantagian enoto na sabot si isa miya taling umaso beguragun di ka bedin pegincuy ngay no kakagian beguragun
katin miya ginjuy kay miya umasubaguragun na din kakatawan na kialubatan sa umurka. Saya kata na madaklap kibubaya takinong babisa giyang kutuwa kaya sagi dunu baguragun na pipikiran ka sumiya gidra ka giyang kutuwa baguragun na sumiya pusaragun na buto pagkakasun ay no kanya masusunor. Adik takapan di ka manamar sa sagyang ko tasimba sa ikwallang akatawan ka miya kataling masubaguragun nagyang ko ta kaya pakataling umagyang ko tabaguragun na pagkaraning ka din sa isagyang ko ta kuba na iya dapat terkan na manamar ka to mapamagitong ka aginawang kau inong mga dayagyang kaya tanday akya sa gidra kan umiyay pos aragun ay kala amini suatakan sa ikwallah ay kala amini simbakan sa ikwallah ay kala amiyang galbakakan amapi apantag sa ikwallah gitu man ipumagitong ka niya kau marka supuguragun na kailangan nagyuti mapamagitong ka kanao ba ayaw pumikirangan at tiga ay daw lami-lamitan na nabiyag pianuratan ka man huwag yung nayawanay niyo sa Happy New Year o din na tiasong ano sa ikasabab-sabab murag na iman to na lami-lamitan ano bagil tindawan wagamatan wagamay at iwan na pag-usaran ka sa kapilami-lami itong abang ka din sidikaan sa ukikalubinan kami ang kakuha ka sa balas itong abang ka din kusara sa iko kapagigama kami ang kakuha ka sa balas at digyan ko kami ang usar ka sada kau makakuha sa balas kakya pangunutanan ka o di namiyarawat ka agyang koto rinduin ka sakya sa bupan man musagyang kota kupakaya isik sa kawallah sa iko kapakatalinguman kasi sa andini na anungan amori dito to nakagiya sabab sa ayay pinamarka nakagiya miyakat talinguman ka so buguragong na pagalinan ka so betad ka sa upama ka mapasan kay kapagula sa oras na berguna ka so bedad ka sa pengalunan ka agyang kontauras ka ayaw ka sa babiyan na amay ka tiyari makawal na tarima ang kawalan na pipikiran ka mambu ay pagisir ka agyang kontwa aandelin na oras ka na naman sa isagyang kaya masatan wimantong na upama ka pwede naman pag-ideya na tanto din na miya kay tuwito aserbisi wa kibgay tanu sa iko Allah abay ka di tanu rilaan wallah na titu mala lalim tanu na oras o di tanu rilai wallah anto na ibarat yan ayay ibarat yan nagyang ayya suldo mabubasa alungan na naman giyang ayya suldo mabubasa alungan na ayawak turun na talo mabubasa gawin ayawak turun na dua Sa 24 oras na 5 ang mga waktor antono to na subuh, luhur, asar, maghrib, aisa. Na naman nagyang kananawan mga sampul sa gyang kaptero ang ron sa uditan no rila iwan na tanto ang malalalim tanuro na oras. So salungan na aya orason na 10 agudua. Iyo manon so pagagawin na 20 agupat ka oras 24 ka oras giya nga yasalungan no na ayawak turun na dua antono paganayro na subuh luhur asar talawak turun sa iko so lumabubasa alungan giyang ko to subuh ay kala oras akyun tudga sa simbayang ka sa subuh ibarat simbayang ka sa subuh ay katinya na napiya titita 10 ka minutos. Bukod niya ay ka-timing nyo man, digira-digan nung isim ko yan. Kakanad ni ubagkira sa 10 ka minutos. Luhur, 10 ka minutos. Asal, 10 ka minutos. Sama na ito napakapamagumanaan ka na ayaw po miyausar kaon sa simba sa ikwang na 30 ka minutos. Magarib mambu, 10 ka minutos. Ay sa 10 ka minutos. Sama na ito na sa iko 10 agudua ka oras ko kagagawin na ayaw mambu miyausar kaon na 20 ka minutos. Pakapubla sa ang to na ayaw mo kadaklian na 50 ka minutos. Giyang ko to 50 ka minutos na may nusang ka o 24 ka oras. May nusang ka. Sama na to
na depan may sa kauras amiya kuang kau minisir bisi ungkong si kuang ngayon 50 minutos na ayang dan kau na mausar si kuang na 10 aguisa kauras agu 10 minutos 10 aguisa kauras agu 10 minutos sama nuto na wayang pagilayan nagyang ko kami ni sirbisi yung kaum sa ikwal na namiha kaito ito na di sama nuto na malalalim tanong suwang na ay dapat ka amay kay sir kasi sa alungan amauri so umur kau andang kay nusar kay pagisir katawan na giyang ko tomor lagi ito din sa oras kay pun sa iko kiala o takaiden na taman sa iko kapatay ka nagyang ko to amini palalagui oras na lang rakaw tayo pagisa kakagi ayam yan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin na di malakat sumpalo manusia sa isa anong anamori sa taman sa diro na may isa sa umur yang wadil yan inosap na dua sa umur ka so ande ni nakangudang kawan ni Rayusa Allahu Akbar niya kalala pakay na upama ka bang kadong pagilaya na tayo masama una sa iko umur ka pera ande ni na miyaw sarkaw sa pantag si ikwal na ayan na detalyan nagyang gaya 24 ka orasan 50 ka minuto sa miyaw sarkaw na sulam yun sa 10 ka orasan dan pamusa nagyun ni sabab ande ni na kailangan na sumumin na magpumimikiran yan ito na ayakan pumimikiran yan na ubalik kalo nakatapalan yan ito katapalan nanto na kita palo na ayak kita palo na miyang adang-adang lang kita palo pecah kita palo na deta lagi yang kaya kakakaditan siya na upama membuka ayah ini sungtang si ina ikhlas para dia tanu si ikwala na miyak kalala inya tapal si iku umur tanu ada tanu ni sirbisyo inutok na naman surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anda sakataw mama minisyo tigyan na ya Rasulullah anto na at tigyan ibagian umanga tau apaguntog sa aya ipaguntog diyan na pantak ukapenala sa ikwal na nagusutan din tanong sa ikwal aya ini sembuh Rasulullah na tigyan na aya bagian yan na susurga ayam na bagian yan na susurga sama na penglitan sa ikwal lagi yang kaya kapaka sa tanong imanto na ikhlas aki apakataling umantano sa penglitan sa ikwal na mambagian tanong yang buta surga sama nuto nagupuun giyuti bagian o tau apaguntod siya at tarimaan wala yang kutakyaw to diyan saya ayaw bagian yan na susurga nakarina sa ini kalimu wala nakagiya imbagay ka wala yang kota surga naknap no ba niya kailangan ibatigin na pumagitong ni umur ka ngayon na hindi rilar ka wala yang kota dengan misirbisyo sa ikwal na kaya niya kuwang na susurga kadua akap yung detaray na niya ano yung Rasulullah apat imbagay niyan sa iko imgay wala sa iko puguntog siya detaray paganero na pangaturon nun wala yang kota kalilita na mukad na kadua na ipsigurak kirang wala yang kota limuyan katalo na siya pansiran wala pagisepan siran wala sa iyong mga malaikat kapat na ipangandag siran wala sa iyong mga malaikat na ayaw na ditero no kandan tanwa puro agumala na tingin na ilayani wag yang kaya mga uri penakan adi siran timutimo sa pantag sa iyong kapenalairan sa iyong andeni na simberakan ono terakan parat yayarakan nagusik sa inyo siran harin nila nakin siran tiba na rilaan wala abadi banian dirila anak dia na rilaan wala banian galin nagupunga kaling wala na ngiyap ko to amiyaw sar ka uras aande ni na ayak yaw sarangkaw na pantag si isagyang ko to kena ubonot na ubasimba si wala na pipikiran ka ay perilar ka to wala ginan induwan agyang kaya bugurang mana na kailangan na sumumin na maalin agyang ko to abitadyan enoto na waya pagilaya na sokyap maanain o mga ulama sa isagyang kanan hijrah
yang kana nas ande ni na tatagun si isa yang kana kalender hijrah. Na ayat ini makna sa yang ko taqaddir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ang tadi na faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Na ayat ini na makna yang kana hijrah na huwa intiqalu min baladi syirk ila baladi islam atau min baladi syarr ila baladi khair. Ayat ini nabtiru na hijrah na sokaawa aka seiko darpa amarata na seika sumsi ku darpa mapia darpa kapagigama mawaka seku darpa kakakap mawaka seku darpa kakakapire sa suga seku darpa andudun so kapagigama nagupuon gitu mampetan ka na sigura duka amiyang pedegas isang yang puto amiyang habegu-begu miyang bugi yang puto ampetan ka gupuon man so miyang gidreka so begwaragun na dede naman nagyang puto ampetan ka na kanina sadaka makambegu-begu na kailangan makagyang puto kapagabegu kakakagya so miyang gidreka so begwaragun na miyang harani kasi isang yang puto akubang ngayon ibarat timan to agi ngaya mo haram andi kay posian na suba ka mo haram na sana ka uto ulan kana ba ulan ni manto suba po sumay po sa mo haram na sana ka uto kami po sa tuto na dingasoy peruman kagi dingasoy peruman na naayan dawan wagamatan wa agama Islam na giyot to din ikari na sa mahabtubat kasi ikwalla upama kakurang agyang kota panamar kanang beguan ka upama kakurang agyang kota panaguntaman kana paganinan ka sa pekalaan ka agyang kota panaguntaman ka pantag sa iku pantagin ka sa iku kadnan ka ayas sabab yang namiyang karani ka sa isang yang kota kubur ka na kagyang miyang karani ka sa isang yang kota kubur ka na wajib berka agyang kota kapakambung-bunga so asura na ayat timbunyan na yang kutu asaragun ay belasun wala agi yang kutu awan nagwit perilaun wala agi yang kutu asaragun ande ni nam yang kelbegian adusya sa inon tabu yang kutu mangala adusya badasangkan Allah sama dengan mapian kata yang lepas penagian kaya orang peninta nusik wallah am yang watan wan dewan seisag yang kaya ulan-ulan amo haram agu yang kotua yang masura agi yang kotua manga ini begairun walla ama bibia ama kalbihan ini begai wagamatan agama Islam ama bibia ama ibadas agi kotua pindu amang mukmin ama paparatia yasib walla ditanu kali lipatan asuma na Yahudi na pipuasa niranoto kakagi ayah sabab biada sela-sela iranoto nagupana na dimiran kokia puasa iron ande ni naki apa siran seiku mga Firaun laknatullahi alaihi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayar kian na diinyan puasa ansoy kasiyaw agwi kasapulu na ayok namya panutulian na upama kay sampai seiku next ande na pagadaling Muharram na pusa niya mansoy kasapulu agwi sa pagtaguto si isang yang koto akala apa na Maryam nagukala apa naguntaman yan sa isang yang koto bubaya yan kung mga panduan ng ukadnatan wa mapuro mala umatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aande ni napturi mga umma na ayam mampu importante ratan na abiyadi dan umiyagigir agyang koto di ulaulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugaib na so mga bibiyaw agigigatanuron agu keparuron agyang koto rastan dan bukan kau beri kalau na makataling umantan sa isa mana mori na ikalimutan wallah apakah sudah ditanu yan si usul yan wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah bahasa kumur maliwana ada yang kaya discuss ada yang kaya alim tanosi ada yang kaya suan tanosi ada yang kaya berguragun alhamdulillah walillahilham sudah diron kasa bukudi hodina kaliwala kisi ada yang kaya mengakatir yang namyamba seoras kapan ini alhamdulillah antai magisir kanusan para
Sumpa tayo na dia nggak ya kapan na dia kotoa di tano katawan na ipagisi tano si ikum mga ola matano. Alhamdulillah. Ito na so kayo po sa kaliay ko. Ha? Ito sa mga kayo doon. Ano ba kayo magtula? Ano to? Ay, ikasyaw man naman to. Ikasih man to. Alhamdulillah. At kemi ka to man. Kemi ka to man. Nasudah makatumanan na dua gawi. Naiman to. Iman to iman to. Oh. Iman to ako mapita. Alhamdulillah. Nah, ukuman udah ka makapuas sa iman to. Na namapita ako isa gawi. To. Dua, alhamdulillah. Jalan no, alhamdulillah. Ukuman kaya apa? Namanya api apusan ka iman to mapita isa gawi. Ugay na ayatin udah sana na bo palibet to. Amay ko na bubid na itigwa palibet no to. Di upa maka di kapusan na mo ba siksa. Ako na ubo palibet to. Ugay na manuku ka sa tiga uba pagkawa sa balas na. Ya api to. Sana to namo to kaya pusan na iman to wagi na puriko to. Ikasyaw iman to. Mapita na raksin to. O man kuan napi di ngawan miniraksin ka sa pulau bisa o bakari ubas na tiga duga. Nada na pergi. O man ba na pakaya. Ito ako pagani kong parang ay sa kami sa Saudi na hindi puasaan. Ayan ni ko nam haram. Yang na kuan, yang ayam haram. Nagyang udah tiga na ayam ya anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayam makan lebih puasa beliau Ramadan na so puasa seiku Muharram. Yang kaya puasa seiku Muharram na abi andunun na mga laibalas ugain na ayam bed na di mapia na ubebed ni barat na ibegag kaso Isnin Agusto Hamis na ayam puasa ingka na ay barat yan na upamaka pagay ko Muharram na ayak ya pantaganun na diumat na itu puasa enggak tibisin kan itu mapia karagi aya pinakamapia na paganay ko Muharram na way ko pantagiro na diumat na puasa nga mambuso Hamis kay sunat so Hamis naraksin ko so diumat amya ako kasa balas yang kana langun na yang kana na Muharram kaso mga ulama na adin mambu mi manaw sa yang kota wal fajr mapenututan wagi yang kota wal fajr yang kota ayat wal fajr mutawa nya panututan samyaw na agi yang kota fajr na pitero ayat wan ro wallana so normal fajr so sepet ku mga pasir na tiginaginan so yaum asradul hijjah nasib man sa iko adnam yang ka tirun sa iko mga mufasir na tigin na aya bisyo pa an wala fajr na sa iko fajr ku awal Muharram amanan na bina piya anto na ibinaro na importante na yang kota layan al-asr na inumadang lamitin kung sa tingin na gito so Dulhijjah ang utalayan al-asr na gito so 10 si iko Dulhijjah si sagya kaya Muharram na yang makalala mawibalas so kapag mo sa ilo chay kuji upagay na si iko Muharram na taman si iko ikasapulo agwisa na upanuga pa rin na iraks ka umanso yung mulbid makagi gito'y maka mapia akapamuasa sa isang yung utama ubaka pwedeng tindus sa iko Muharram sa man nagawi di makasusulod kuis ni na Hamis kaya na to na ayaw pinangilan na ubabin na kapuasaan kaon at tiga nung pusaan nagiya na ayaw pantagan na Juma kakagiya so Islam na isa sa paryan nagiya ko to kapusa at tindusan so alungan na Juma ayaw kapusa ikaw na tiga kagiya mapiagawi kagiya na dito nga makarop so kapusa iro na yang na naawan Muharram na malap ni balas so kapusa iro na lebih mala ibalas uwaya ka pantagan ko awal Muharram na alungan na Isnin ugin alungan na Hamis mga da ibalas so kapusa iro yang membuat yang kaya asura na ikasiyaw ikasapulo ang bisa na langon rowan o man udi ka panagigan na kapay bubusan ka na ikasiyaw ikasapulo udi na ikasapulo isa ugay na mga sunatanan ubabweden na ipaliwag ka sa Ginoo nga kadit man ka ba ayo mga paliwag ka sunat masa baliwanan yung ito kapamuasa kan si sa din kaya alhamdulillah tapan
pangis oai kami masuk orang saya pangisitan alhamdulillah walillahilhamd. Sekarang oai. Tapi tu ayah yang lebih mana tu lalunan, mana lebih. Oh, Masuk yang ko ta yang lebih. Nasiyan ko ulan-ulan na Arabic mana Muharram, Safar, Rabiul Awal taman sa ikudul kaidaw. Na aya-aya mo bidun na ika-10 aku telo, ika-10 aku 4, ika-10 aku 5. Na sunat din juga po sa iro. Istedid no da sunat. Aya sinian mo na so isni na kami. Na istedid no da sunat. Kagi so Rasulullah. Niya kaisa na ini si Uno Aisyah. Tigyan na Rasulullah na inos ka ini rilar ka wala so yusang ka ami pos na rilar ka wala so dang ka dang tunay depan mitali mo maho na inong way ni di iprasa-rasay kakaiso kung sa Rasulullah namin pusa sa giya po daw rasa yawmul itnin abu yawmul hamis paman na inong katigo ay sa di pamasa sa isnin abu hamis na miyat din natigin na sa iku isnin na kuwan mga malaikat so amar mga tao sa iko pinto gawi yang sa iko hamis kaya ang nanti Rasulullah sokan na nakan o miriport sa malakan na di ka papatagan na di ko di pusa ay manan na ito di ka pusa Rasulullah kaya yang lukan na niyan ibarat na may kay naik so amalian na kapapantagan sa kanya na kan di pusa Tapan. Sebab sisa mo to na soal na mga sakit yan o ay katawan nila niya kanya nga si senior o yan na way na o pa ma ay mga pusan na niya mo tayo mo hindi o ay di ta pa gagasisan niya nga uman isnin as mana kawan ay malaw man pitali sa pulang doon na niya mo tatulog alhamdulillah o ay na panitan si ko Allah oai diendan mi tatbik tano panitan si ko Allah tano pikiran si eko panaguntaman tano si ko Allah kan yung ngaya dita penganau sebab si kanya mo tamang asal ta pangalangiran oai na opa bambanan staan abalasian oai kan katanggan benar manusia tano malo betan yung nakapanaros sa kapusan na dengan sugu Islam kailangan na ditanong di makapusa pag mayroon na kagisatan na malubitan na ayar ko Islam na paman na ditanong kabasan o tatigo Allah yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ayah kabaya kan rakanuan tigo Allah na sumalbudo dia kan rakanu kabaya so marigit kedua ki anu yo nonton nonton tinggi nanda paliwet dan seiko mo macam ini keguga. Nah, dia kaya detara ya kapanaros nana betadi lembu wigira sunnah. Kadi gadin penaros. Upama kadang-kadang kaina tiga penaros saya mah yang kurang nyaka kuah buat sakit. Napagay na iron ito na sunnah akan ubar kapaliwet. Apiasi ko Ramadan naukeparu ande api kami yang naukeparu na penggegegegkan saat na makasud panganan batsi ko lawas kay nanu to kakagi gitu ayabu piperurun o Islam apenaros igira kepakairun na si Rasulullah nah Rasulullah na isana na piyakairun no Islam kepakaya tibubannya nama naros di puasa kedua pihak kairun no Islam di kepa ayu batan budau la tibu bantan na Rasulullah seko mga maman na pihak kairun no pihak kai Rasulullah maka pengaruh masa siap ugenya seko mga mama se sagyang amasatan na pitir kawala napat na yap na pitir wala no di ganu maapi ginuntulan ato mo so isa-isa itu ginan ni mga pihak kayo Allah si Rasulullah seratan na di dan yang ratan pakaya kepakaya Rasulullah na penirisu ada mga pusawi na seratan na kailangan din na mga pusatan itu alhamdulillah ay namanya pendelisi sa yang motoan balas ate al-amal bindi atau miyak apni atatang apa harus tabenin gila mana miyak asul din motoa
Panahon tamantas sa dia kota puasa. Alhamdulillah. Oh, ini bukan kali. Nah, buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fiyana wa la ma'ana wa la mahruman wa la matruda. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, nabni namirka ya Allah, asup pengasa sakit terkami ya Allah, napa maka bergerak kasiran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nabni namirka ya Allah, asumangan uksami ya Allah, nasutiari maakau nabni namirka abadu yang kasumangaku muriran asurun bi usurga aka ya Allah. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, asumangau yagu-yagun napagumanu maningka sumangau muriran ya Allah, nagu kalimu unkasiran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, abalu yang kami kaya Allah, kudi ia mika permasa ya Allah, apaki parulin kar kami surila kaya Allah, nagu kalimu kami kaya Allah, ku kata tagu kami sagiang kaya dunia na ayamala nasi isa alungana mauria Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, agian ka iya kapapadal man rakami ya Allah, adiami di timu-timu annas ya pangka ya Allah, nagukalimu kasiran ya Allah, sadatar ukini kalimu kakumiyang una anam ya Allah ya Rabbal Alamin, asiran mambu naini kalimu kasiran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, agiang ka iya katitimu ami ya Allah, nanggiyed ni katimu ami ku surga kakuurian kapangawawa patami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, asutid dandingan sagyang kaya mga seminar ya Allah, aayabu asbab ya Allah, nagyang kutwa kabaluyam ya Allah, adi kami makapamaganda uway sa pantag ya Allah, ulimu kaya Allah, agusugagaw kaya Allah, napeni namirka ya Allah, asyapang kasiran ya Allah, nagusampurakan kakiran sulimu kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napeni namirka ya Allah, apakah surga kami kasih iku surga akaku urian ukapangawawa patami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.